Eh, sasa tunaendelea vile mnaona, tunaendelea na kuweka hii maji, tunaweka pampu ndani. Hii mnaona vile ni pampu tunaweka ingize maji ya fundi. Sasa tukichukua hivi, tunaweka hivi. Tunaendelea kuweka na wewe ukitaka tutakuwekea hiyo. Sasa vile unaona hapa ndio tumeweka. Tunaona vile anamwaga. Na wewe ukitaka kwako na tutakuwekea hiyo vile unaona. Hii ni shimo inalimwa hapa, tunaweka maji. Tunaweka. Tunaendelea kuwawekea ili waendelee kujengea hii mjengo baada ya kumalizika. Tunaendelea. Sasa na wewe ukitaka kwako tunakutengenezea, tutakuwekea bei nafuu.